Bunun içinde alanın bardırı var. Bunu 2-3 yıl sonra kitap alış gerek de. O sen can dünyanın marketini gerek. İkinci bana tarihçi katarı Egiptologiya kitabı. Egipet'te. Bu padvalı var. Anan balakana balkonu var kitap. Açılıverek, içine düşüp ketiveresin. Bunun açılar. Onday bulup ketiveresin. Kitaptın içinde kitap. Bu öte kımbat kitap. Bana onu söyledi bana. Bir kança emin durur. Deykan kılgan ketmeni olur. Muğalim kılgan kımbat köp kitapları olur. Ötkönde mektebimlerde ayttım. 40 yıl işlep 40 deyinge kitap albagan muğalimler var. Uyat bu seler kitap alışka emek kıla dep ayttım ede. Al jer teoriya olsa berden praktikаны көрүп atasыңlar da чындыгында алган мамлекет. Анан уккандар болсоңор керек Гиннес деп. Өткөндө Бишкектен, Оштон келгендер Гиннести биз китебини энди шерде сизде көрдүк дейт. Мана. Бул эми бир 3-4 эле көрсөттөн ал жерде өтө кымбат китептер көп. Мен силерди китеп жыйноого, анан окууга баарыңарды чакырам. Мына биз эмнеге муктажбыз деген. Бул кече жакында алдырды. Биз баарыбыз алдык ушу китептен, окуучуларыбыз ham алды. Мана аны жазган адам бул аалым Кудай берген аалым Мамбет Асан Ибраев деген 11 жыл Аляскарда окуган 3-4 тилди билген адам. Анан мына жерден Жигит Кадырбековдун Тагдыр бир гана сенсиң, Япон керемети деген китептери бар. Мына жерде менин устатым Жанкороз Каниметовдун китептери бар. Кече максат илгери күнү кеч күнү үй боларса мен окуп отурам, кеч шамда. Анан жаздырып отурам, көзүм ачышат мыскалда. Мына муну мен силерге эмне үчүн айтып атам? Окугула урматтуулар. Шунчалык жерде өчүртүм мен айттым. Болса дегиле. Ар бириң өзүңөрдүн предметиңер боюнча китеп алгыла. Өткөндө мен энциклопедияны сурадым. 30тадан битте 2та чыкты. Ошого келиңиздер китепти алгыла. Бүттү бул жердеги зал.